Siwawunanzelela na ukuthi ngokwenza i-intermittent fasting kulezinye izinto emzimbeni esezalapheka ungazinanzeleli, kuyizinto akade ungazikhangelelanga ukuthi zizalatshwa, kuyizinto akade usuzitshela ukuthi vele uzaphila lazo, kuyizinto akade usuzinike i-reason to be there. Njengokuthi mina bengile problem yokuthi inwele zami zingakhuli kuhle, so ngase ngazitshela ngathi hayi navele inwele ngilomhlobo omubi wenwele, and suddenly inwele zami zaqalisa ukukhula. Abangaziyo bayakwazi, and nxa sengikunanzelela ngiyakubona ukuthi kukhona ukwazilapha kodwa ngesikhathi ngisenza i-fasting. Now ngifuna ukukhuluma nge-vaginal yeast, i-vaginal candida or vaginal thrush kwabomama kakhulu. So ukhona nanso oke wathi sicela ukubuza ngalokho. Anti kuyinto eqakathekileyo leyo ukuthi sixoxe ngayo ngoba kungikhumbuze something. Ukhona engake ngathi ngikhuluma ngama-fruits ukuthi asinanzeleleni indlela esidla ngayo ama-fruits. In as much as ama-fruits they are amazing, adalwa uNkulunkulu ukuthi siwadle, it's nature's sugar, but ngendlela ama-fruits aseyiwona akusafani la kudala, asekhona every season. Ichukela linengi, amaningi akhona akhweza nje ichukela so high, so asibeni careful ngendlela esiwadla ngayo. Xa uzalidla lidle lokudla kwakho, ungalidli nje anytime. And amanye ama-fruits angcono njengabo-berries, o-strawberries, o-blueberries, amanye ama-fruits anzima emzimbeni womuntu ole-insulin resistance, kumbule diabetes, kumbule fatty liver, into ezinjengabo-banana elivuthwe kakhulu, o-watermelon, abo-pineapple, maningi nje lawe hamba uzicheckela, ngifuna ukuthi uzwe ngami, uzananzela ukuthi alechukela eliningi. Now ekuxoxeni kwethu ngama-fruits ukhona owathi kodwa i-pineapple liyancedisa esithweni sabomama with i-dryness ngaphansi esithweni sikamama, siyancedisa njalo ukuthi isitho sikamama sinukelele kahle, sibe fresh, sinukelele njengamanzi. Ngifuna uzokutshela ukuthi ngamanga lawana, it's a myth. Anyway, nxa sisithi i-myth nje into ebelievwayo engela scientific study, layo ungahamba uyezicheckela. Instead uthola ukuthi vele wena ule-insulin resistance, ngapha susidla ifruit elinjenge-pineapple now and again ngoba uzitshela ukuthi lizakwenza ukuthi isitho sakho mama sibe fresh. Kodwa wena ingozi oyenzayo ukuzikhwezela ichukela emzimbeni ngefruit leliyana olidlayo now and again, ulidla every day, ulidla now and again. Okugcina kusenzakala ukuthi ichukela leliyana eliningi, ngithemba uyananzelela ukuthi i-yeast infection, i-yeast ngokwayo, ichukela liyalincedisa ukuthi likhule kahle. Vele umama ule yeast, sile yeast ethize ezithweni zethu ukwenzela ukuthi maintain a certain pH ngendlela uNkulunkulu akudala ngakho. Kodwa i-yeast infection, i-yeast ngokwayo inga-overgrowa, ingaba nengi, kugcina kusiba yi-problem. Yikho kugcina kusenza kulume ngaphansi, kube buhlungu, kube red, utshona usunwaya nzima and all that. Umbe even nxa usiyathambisa uzwe ubuhlungu. I hope you are aware ukuthi i-yeast infection ayiso sexually transmitted infection. Yichukela emzimbeni likamama elinengi kakhulu eselivumela ukuthi i-yeast liyana i-overgrow, idlule indlela ade kumele ibe ngakhona. So uyakubona ukuthi wena you're using a myth yokuthi hayi ngibhizi lapha ngama-yogurt lawa, kulamanye ama-yogurt okuthiwa ale-lactobacillus. Mina ngazi ukuthi umthemba njani umuntu okwenzela i-processed food ekutshela ukuthi ufake i-lactobacillus laphana, la uthenge nje lokhuze. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzidlela ichukela nje ku-yogurt liyana, ifruit liyana, i-pineapple uzidlela ichukela kuphela. At the end of the day wena uzitshela ukuthi abanye bathi kuthiwa kuyalapha i-dryness, kuyalapha ukuthi, ngicela uyezibuzela lawe uGoogle, uzibuzele u-AI ukuthi kanti bakithi kuyalapha yini i-dryness lokho, kuyancedisa yini ukuthi nginukelele kahle. Ukunukelela kahle laphana yokuthi nje at least once a day lawe njengomama ugeze, yikho nje okudingakalayo, utshintshe impahla yangaphansi, ube smart. Indlela iphunga elingaphansi laphana xa ugezile at least once a day, ngindlela uNkulunkulu alidala ngayo, ungasuke uzikhathaze into ezinenginengi. I-pineapple leliyana likukhwezela ichukela, ichukela ivumela ukuthi i-yeast inabe, ikhule, usutshona unwaya laphana usakunanzelela okwenzayo. Uyabona ngutshona i-okra is very good ngoba yona ilabo vitamins, ilabo fiber, kodwa lokho elikutshoyo ukuthi iyalapha futhi ukuba dry uyabona engikutshoyo. So kunanzelele ezinye izinto nje, yeah, be careful.
But ekade ngifuna kakhulu sekunanzelele ukuthi lawa ama-fruits engitshela wona, yes I know i-pineapple for example is high in vitamin C. I-vitamin C siyayidinga emzimbeni, kodwa ungalidli ngaleyo ndlela ifruit nxa ule-insulin resistance. And eyinye into ekukhozela i-yeast infection ngokudla kakhulu ama-fruits.